Kuma Karaja Amero ne baizikene na uremi amwe na urethi bwandithia urethi buria kinya kuma Karaja bwezanagia na utonga na gitio gikinene kiri mwingi nabo bwatigira baingi ba Amero ne bakwambararia urethi endi nande roje ne rutete mukaro gwa kagita kwa miaka emingi nande arethi baba ne bethirite bakiangai kwani maitha zarazethirite zakibaithukira kubaira na kinya kubora na gutiga baingi na banja cha mwere mpithukiro cha maitha igikujerwa ntere cha Rwanda rwatigania na kinya igembe mpithukiro iji ni chikioneka gweta na mbere kuimba obure ntuko igweta na mbere nande atongeria na bo bagikira arethi wira nebura mwankira nande botira ingwa ntukone charua abunge bamero ni bonekete bakiorota mabisa baukaria na kubaikia murigo jojo bakiwa nebo bagotethereria wamba bobo gweta na mbere kioria kira kenene nande neno wengwa ugatethereria kurwana wamba bobo na ntaira niriko mwandiki wetu Wanteto Mukiri wa Methika ni agutwambiriria na rugono ruru rwa mwanya mpithukiro ya maitha Kiriro kithikiro na mathiko ibweto ntubo withire kiria karibando anda chemero muno miru etiania nembe na mbui chuma na kia narethi bankamera baraba ithukaira miunda ya ntugataka kana maitha yaraya ya ng'ombe no tia baura arethi na kari nyuma ya karibando anda ikuromba thirikari ubaingira nkamera irare onthetie yanakia na ikuo na wagagia na kwaga ubathikira tariki 4 mweri Januari mwaka 2022 akaribatiani bachumerie na kwenga nyumo iba ibongwa na kinya imwe ciao tiatemangwa na kiri karikarira oneka yara kureria nkamera ii mere antu mwanja ne othuranirwe mwero nkoro na matabithi Rwanda rwatiania barabara thangirwe na kura wa tariki 6 mweri uyu na babuthirwa kiatho kiamo kia mathiko Ontubo ibwatumire urare gavana Kaitene kaukira itumurungi arita watho bakuriria nkamera unkuma meankene Meru. Kama ngamia imetoka nje ya Meru na kuja kuleta shinda hapa isikubaliwe ingie Meru tena. Amwe na bo watho bobo tari tangu eburu nontu nkamera itietera na mbere kwithukira miunda ya kariba Meru na kureta winyangia wagagia na kinya ikunkuruki. Mwanka kinya karibari eria borisi koyokia mere ya endoba ononto boruru. Batuto una uchungu sana. Tutakwenda kioko rengeke yoto kama taira maiti. Atutaki hivyo nonto batekwenda sheria. Tutakwenda bubatwe nonto anto baithira ngoya era maiti. Batuto tekwenda na torendre bware maandamano yate murere na tutakwenda mere ya to yoyo. Tabata barera renge na nene bara ya bonde. Kuma bara illa kuma bakatuna kuma bamunyi bonde baya. Bawa tutakora nonto ya borenge. Na dai chimba to na bina bingi bater. Ngwa bari vine kwa ya raketu. Chimba ake. Kwani batuto katuna ketakena. Wamba bondethia muno ng'ombe na buika umo kangi gaikwate atika Meru na Kaitene kameaka ile ng'ombe nkurukie ngiri yele tia Meru iti maitha na antu kithumbo totoro bwao Amero baekwera baogwa bakoriara itaronza ni kwabyantu itaronza ni ng'ombe tariki 30 mweri Yuena mwaka 2023 urare MCA wa Ntubetwe Kiongo iraiki Gembe North George Kaliunga na aringirwe risasi na utotoro bwawe igitaregeria ria kuthia tandethia tiawe mona tia karibangi iratiei ikukia wigia kucelelia tongeria kithomba waziri ukaria bwandene kithure kindiki uraikinyithirie njagwa Kaliunga kuboreria mucie na atongeria barita maromba na mawira ne kithumba. Tukimaliza hii manzizi tutaanza kuitwa ingine. Hatutaki hiyo upuzi. Tunataka wafanye operation, wachukue hizo mabunduki hizo wako nazo. Wakichukua ndio wasie wanatusumbua naye. Tunaomba Kindiki, tumechoka pia na promises, tunataka kitendo. Kutuanda CS wa interior meambera aliria yete musie athiate to the letter mande ombekane. Tariki 15 Disemba mwaka 2023
Waziri Kindiki na atongererie kiatho gĩa ũtura kwa maabisa NPR igana rĩmwe rĩa 40 nteretie ndũmũru na aratumĩrĩria operation kenda kuthiria wamba na urani bomu. Kuanzia wiki ijayo tutaongeza operation ili tuhakikishe ya kwamba sehemu fulani ambazo wizi wa mifugo umekithiri katika kaunti ya Isiolo, kaunti ya Samburu na kaunti ya Marsabit tutaiweka operation, tuweke curfew ili tutatue shida ya wizi wa ng'ombe. Kindionge Rais William Ruto kaunti Meru, mbunge wa Igembe North Julius Taitumuna yukirie kanya kuromba rais kuongelo Karianterei. Hapa tumepoteza watu wengi na mamia ya ng'ombe kama si maelfu. Na hao watu wanaomba jambo moja tu lifanyike. Na hilo ni jambo gani? Ni jambo gani? Nyinyi ndio mnasema. Kwa sababu ng'ombe wote wako Samburu East. Na machokio na wira nebo rais. Hata kama itabidi tutumie jeshi kuhakikisha kwamba mali ya wananchi iko salama, hapo niko tayari kufanya. Na mimi mwenyewe nimeongea na huyo county commissioner. Nimemwambia mimi nakuja hapa. Na ninakuja kutangaza afike hapa siku ya Alhamisi, and within 3 weeks tunataka hiyo wezi wa ng'ombe walie kama panya tukuja tuwaokoe. Amona bwa atongeria kuma kaunti Muturi ya Isiolo ibarombere kanya gochwa no chokia ndethi iti ya Meru mbere operation yebuithwa ontubwa lo ameri operation ye na kuria kurubanjori nteke mutubu nene atoga une akithaga ba go batoro toga ina teru are ng'ombe cia ita miaka yonde ugo bataba toga yana ng'ombe kaura amba bau ne amba tu ya barabange utamwamba go ia chokia mwamba kawatawa akaretwa dainto de biga wato bia chokua nende batwe bito kwero to achokerwa re kato chokerwa mwamba na nika ia chokia na uma kulingana na bura kurubanjori nteke bene Jumatano ekiumia kithiru maitha yaringire manyata nteretia matabithe wondine mudhara tiganisti bai ya ng'ombe maana 517 barathanga inge kithomba notia mabisa baile ba DSU amona murethi umwe baitutaira uturo bwa hospitali ya Isiolo anto bakinyire manyata thaitha tuna 20 skinto anto saindri ya 70 na bai hukuma barathanga ng'ombe cia korende ira thina ira tera manyakubwa kento ng'ombe nyanya ng'ombe cia chief ng'ombe na wale watu wanasema wameumia including officers in stable condition. Ile mocha ile eda alipigwa kwa matako. So there are 3 people. Yes. 1 civilian and 2 officers. We are in the operation now. A combined operation between the Meru County from Tikania. Yes. Na Isiolo. Na kendo kothakothia thirikari metho runene rwa ntukwe maitha yaringire rengi wara baringite na kuia kinya ng'ombe inkaira ciachoketwe kireri ngare mbere na inge kithumba ira ti manyata cionthe na iratureira acio ni iraombere wita ringi cionthe ng'ombe omana 5 ringi untu bororo nkroki ni ati arethi NPR amona askari baraba itete na mbere kuthiatiria ndethia ii baina into kithumba bagite birio kuthirero irisasi ore maitha yogete ciao ya mesibi untubuto makinya bamwe bao bakairekera baba inge turi ari abo tukiarana iria batena bye kuria batena rui inyari sasi ni bathiririte bari wantu bara bakurwa abo bekirite michibira ikaria ya komando bekirite michibi erithathi incio bachioete nio na bakiratha nabo bunene muno thina rai nara na auto kinyira ng'ombe ira antu bara batomba kuchithia tana mauro no ng'ombe chukumite kithakene ichitangi mathio maingi mma na so ni kwenda bire tukwenda mwanka indege kenda ndege omba witie uru identify na ng'ombe ire abunge bantereine ndi bawete kombeka kwina njama ate kama itha na atongeria baraba itete na mbere kwangaikia rethi ba Meru. Kuna wakubwa hata wa serikali, wa askari, sio serikali, polisi. Wakubwa wa polisi wanakuja bandala ya kusaidia kufuata wale ng'ombe, wanakuja kupanga mikutano. Wanajua ng'ombe wanaendelea kutembea lakini wako mkutano masaa 5. Siku yake wanaanza siku nyingine wanaanza mkutano ingine. Sasa ulikuja mkutano ama ulikuja kufuata ng'ombe? Waliotuibia hii ng'ombe ni mpango ya grupu ya polisi wakipanga na wakora.
na wananjishwa. Kwa hivyo ng'ombe inazunguka hivi, inakuja hapa, inaingia mfuko yao. Na kama sio mfuko yao, kwa nini ng'ombe ndio ile iko pale? Tunakuwa na meeting hapa na hawaendi. Akiarĩrio Ntubo, waziri wa ũrĩmi na ndĩthi ya Kenya Mithika Linturi, hawa wakora, there is no other institution that has the monopoly of violence other than government. Hakuna. So hawa wale wanafikiria wataendelea kututisha namna hii kila wakati. Their days are numbered. Their days are na musife moyo. I know my brother Professor Kindiki vile halali yeye anakuanga kwa msitu, mimi nikiwa kwa shamba. Vile anaumia, najua mipango ile ilivyo. Nwe spika mbunge nene Moses Wetangula na Rombete Kinyami Rubongo Karania akiwa mibango endinga ino ithire ikibangirwa Kinyani Aturi. Mtu hawezi kutoka kule kilomita 100 akaja hapa akachukua ng'ombe bila kuwa na msaidizi hapa kwa ground. Lazima kuna agents wa majambazi ambao wanakuja, saa zingine hata wanalala kati yetu, alafu asubuhi wanaenda na ng'ombe. Nyinyi chiefs, kazi yenu ni mashinani. Jaribu muhakikishe kama wageni wanakuja wenye hawajulikani, muna haki kama watawala kuwauliza maswali ili muwajue ni nani. Amona kwithira atongeria Kithumba bakiariria na kuthiatira maringa ya ukiraki kwa governor county Meru Kawira Mwangaza ni Ntubo kuria baba ingi kiongo. Kinyantu bakoro watu tibachwa sauti kuma kiri county tutikumianga neto ne ate akarire. Otonge unete rekodi wo madamu wo unete rekodi akoriaria. O atochuna antubara watoera bakosabasi. Bara itara baito kurtana manyani. Nabono aitera abo twati oderi. Ende wana ano mana ko to koribo ya no tuba bororo ko to chokeribo ko no tuba otangura. Ito ko ibo ya no tuba we bororo ko to bwedirie. Oyo kikinyanzi karebo bari bakosabasi. No atobwethiria manto me muno na muntu emo eke ngosi babwithakia. Ugia gwithira kwi mutongoria Emiru. Na especially governor tu na hari manto akithaka kira. Antu bara inge baumba kwithira inya baya o inya utethio ni thirikari yo. Nte kuona nara muntu muthamburu kana muborona akauma kura rithathi mwanka chulia ikario mukathi mwiri yunthe agia kwithira uti muntu akuona umutethia. Muntu we na mukaria na no mwanka thirikari yunkumire tumenye babokaria borona ira babokaria thamburu ira na turukana barabo tuyo tuko na muthanya ni bau no ntu antu bara batikaritie bongwa uteibwo mwambo kawaida umbige kuwire ng'ombe mananana aikia ku ithoko inairi. Riu ciuria binene bia Karibando andatiatiania iri barita na mbere utura tharike na methori yao mwankari na ri no wengwa kubanga nchama itie kwiyira Meru tonga bwao na muthia iri ni mbio Ntubo kumira thirikari kuthiatira ndithia ciao ri kuonekara kungwa iri. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.